Ka kunhun jong ki MDC, ha ke HADC, ha ka jingelam jong uba Titos Tarwel Khan, CEM, bat uba PNSM nong yalam kalyang persya. Kila lej banyak kenduk ya menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma, banyak ren halor ka jing pentrai, ka sorkar ya ka village council, ha ki benta ki bahap ha ka jing sensyar ki ADC. Ha ka jing ya kenduk ki nong yalam ka ke HADC, ya ukonrat sangma lapen tikina baka sorkar kalapen syai baka wanra ka kabinet ya ka jing menjur ya ka village council kabadai katkum ka sekshedel baka penyat nakabor sensyar snong pensngo ba Titos Tarwel Khan ha ka jing keren hadin ka jing lang bat menteri rangba uba Titos ulayathu ha ka jing tai sani bat konrat ke sangma ya kabala donlang uba Preston Tensong deputy CM kila pensngo baka rai ka kabinet kadai kabala dep ya pelu jingmut bat ki riu shumpang kumno ban penwandur kampa ya karukum sensyar bat ki kam penroy shushu ubat Titos ulayathu ba menteri rang ba ka jela ulayathu bakarai jong ka kabinet halor ka village council kaba penwan katkum ka jingdawa bat ka jingdon kam ki jaka bat ki ADC ha ke HADC kan long kumba julong kiniat lengba ki dorbar snong yathu uba Titos. Dah kejuk kepor kecing kenduk kecungi kelong halor ka jengmi haki lat patai kubor pembelai ka kabinet ka badang depsien ba kadon ka jingrai nak yang kabinet ka bedai bat ka village council ka banakan yang kejungi ngim smau ya hab jengmut lani ngim sutu ba tena takadau iwan bade kenduk marhamat bu chief minister ban pan yang kejing pensyai halor ni kebentar bat hadin pangilai yang keren ba nakaliang chief minister baka jingzon rekat dari deputy chief minister ila pensyai ba ya ka jing ya ka kentien village council la bu langru bat ka kentien village dorbar ka bamut ba haki jaka baka village dorbar ka trekam ka bamut hakasi jantia ka trekam ka village dorbar kan balik si Hagaru Hills lani haki nunu jaka kibas ngawe hab ka village council kila ban patrekam ni ka village council ka bamudi ba ka kentien village dorbar kam shimja lani lem penja na ka propose amendment ni ka section takadau kam shimdan kanu nunu jing sutu baklah ni bat kalong ka basyai ban kalian ka sorkar kim shimle e kanu baklah bat kila le thik kat kum ka jing ajing mut jungi council den rei na kalian ka jungi ngi pensyai be ni pan ni ka jung syai be ka jing ade ba khasi jantia bat takan yang jung CM la pensyai ba hang ni ka kentien village dorbar kalau people bat ha ka juk ba por na kalian CM la om ni ba sian ngin salai lang sedeli ba de kendu ba ki official jung ko home ministry banang kham pensyai syu halo ka ni ka nungrem ka bangi yang kanang bakan numanra kan unu kejing stu bakala lani kejing le bakala nakaliang jong ka ministry haka por baki approve ya ketika amendment por asan di fund ke election ki ka kumangal omne pa kibu arteli ta village council but village dorbar government where is applicable government hangno ba ka trekam ka village dorbar ka trekam ka village dorbar hangnu batrikam ka village council katrikam ka village council denre generally hi ka bamut hi hangni ka si jantia katrikam ka village dorbar ka dibandon ka election tamba ya ka election pak ngi pelong hi mangi ka district council ta ka bamut hi bakalong hi kumaju nama kumolong mentar ngi pelong mangi ya ka election haki snong haki hima te ka bamut hi baya ka election kan pelong ka district. Ini begitu di pending scheme actually kalau mulai dalam institution kopi yang malah supply ini clarification betul. Oh, habis dia bagi scheme ki masak ki jangi bro kai dulu wilayah keren pada kali yang CM lah ai ka assurance mentan pa pelai. Anu kamu apa? Ka sabar kai ka bade jok hasil kalau rupuku.